ni saa cia Vilingi wa Mauvoo. Naindi mwendo musia isene siongama saa 3:30 cia utuku masane maabeleka yomeloni waswa na ni masaa mailu yuma kukwata Vilingi wa Mauvoo tumanyekela chakiteka muthanyani wa umundi wa kwambelele wa matuku miongo 23 mwai wa muonza mwakani wa ngili ile na miongo ile na imwe ndio thocha kona yonthe palwende na kusesia Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba kaunti ya Kitui Masako na kaunti ya Makueni na kona yonthe vala ve Mukamba nitawe Rastas Kithuku wa Nzomo na nina Kesharo Ndinda uloko twaliwela Mauvoo a kwanzia ya meko na indi a ni amwe kati wa ala ni kumbanisi ala tukumbanisye ni vamwe na chama cha Wiper ni chevetanga ngwatanioni ya NASA. Gavana Kibwana kutavya Wiper yenda imukudhwe chamani keu. Kusanisho kukosi wakati wa yumbe Mulungi na ngona yolo wako ni makula. Na maskulu va Kenya kuvingua umundi kwa tamu wambe. Vilingi wa Mauvoo. Ni na udho changu manyidhi yetu nena ni kuisala mitandao ni ya mikumu kanilie valantheni wa Facebook ni Mutongo TV, ndeni wa Twitter ni @Mutongo TV ke @Erastus Kithuku na ndeni wa mtandao wa YouTube ni Mutongo TV official. Namba yotumani mukuve ni ile 39115 ile 39115 na namba esu va indevi tuambie Mauvoo maitu na ngewa inatumenyete wito vala itina wa mukungulano wa ivinda iyasa ndeni wa ngwatani wa kiuteti ya National Super Alliance NASA yu chama cha kiuteti cha Wiper kwi umundi ni cha tangasa kwivetanga ngwatanioni esu na kulika ilaya One Kenya Alliance oka mutongoi wa chama ki Kalonzo Musyoka ni wasekana mevetanga vatena kinene Benjamin Mwaka ni wako tuvingwa ya Vilingi wa Mauvoo na ili wote. Chama cha Wiper umundi ni chauma NASA na musimweo ni One Kenya Alliance. When we were no longer to ni a member on the Wiper umundi. We have had a very useful consultation as Wiper Democratic Movement this evening, culminating in our decision to exit NASA and welcome a new formidable coalition, which coalition in my view will be spearheaded by the One Kenya Alliance. In making this decision, we have no hard feelings. Wiper iweta oka ithoge jisiama sio ndengwataniyo ni na iweta kana Kalonzo Musyoka ni woko kile kivevelo cha ngwataniyo And so from Tuesday, it will be hitting every corner of the Republic with a clear message, a very clear message, which we are all working together to realize. Na thina ulona tuevo wa wanyu ilovia sia NASA yu no dalile ODM kwa chaku ni etikile kwa thuge mbesa hii na ila Wiper taite milioni miongo monza kuandana na utalo wa ivila siake mbungeni akati na ya Senate. And thank Honorable Raila Odinga. When we were here, I received a letter signed by him. And ODM have now accepted to share in the political party's funding. These are monies secured under the consolidated fund. These are monies that are contributed by the Kenyan taxpayer. And that in the first place. And I always knew there were extremists in ODM who are misleading Raila.
When we sat and I showed him, and by the way, I made it very clear, these are the only discussions I had with Raila on the matter of political parties funding. And he agrees with me because he hadn't seen the salient clauses to which he affixed his signature. Itina wa kwetela na kwetelanga omuno taaliva ya umuthi ni wonany'o kana yo uteti wa mwaka wa 2024 ni wambia ndilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma vanzo wa miako minene ya uvisi wa chama cha Wiper vamusini lovi yanito Benjamin Mwaka. Ni muvia mono Benjamin Mwaka na indi tuyo nthini wa Mauvoo meokonia uteti na chama cha Wiper ni kana governor wa county ya Makueni Professor Kivutha Kibwana ni watavya chama cha Wiper kike undu kikwenda nundu wende sa ike wima wake wa muimu isioni aithi musini wa ilofi kweteka wito wa kumwenda afikembe wa nzama ya mituo aiweta matakitali mana mwendie athiumwe kumana na uthenzi olona ekiwe miai mivuthu mivitu Kibwana oingi ni watavya Wiper kana meenda kumukuthwa chamani kiu ethiwa monie atena batama mukuthwe Caleb Chalo wa Mutunga na ilivote. Nindini wa mawekalo ma governor va Makueni atumia na alama esekanieta atumia mathome mokite kumusisya governor wa Makueni Professor Kibwana tumia mathome nundu wa kuka ku musiu wa serikali wa wote kuka kutuya pole na ni natunga muvya muno na mboya na mithinzio kukwata muthinzio wa Bible nikana utongoi wewe no tongoi omwesengai na ningi uthoki wa tumia witha na mithoko na laundi unundu governor anayemuwau kukwata muthinzio wa ilondu nikana mama so visubu twende na kukwata subu uthoki wa tumia wimwongela Kibwana mea ma kuendea na wia na kumwekia vina onetha no kwenda kivila cha usumbi ndakatate kulelia kakanda na nondo ingi andu atumia mayi kala bandu makaleo weto kindu tona members maetho na uthasio wa kunena ondu mekwenda unena na ingi ni mona nondo ni watangasie kivila cho kwenda upresident so na mamuthuthie na maimwe ane waende no waende na umanda kura kuma kuweni kuma Lower Eastern kuma Kenya yonde ona diaspora na nundu ni chaimbite nthini wa chama cha Wiper na kila kithaa na mutwano wi mwana na chama cha muungano ungu wa Professor yutongoi wa Wiper wimwenda Kibwana kuvika mbee wa kamiti ya kulunga alama enda ovathukanu na mituo ya chama Kibwana ni walanya maundu sanzu na kwasya mwiwa nola waivo wa chama iili wa mutheuta ia nitwewe ni nesa katika MOU ya muungano na Wiper kila tuele kwika na chuna mandike balua mbingi onela president na ikuno na malikanilie na chutu ina nene aba na thome nondo chuti kindu kimwe kya tunene the kindu asunguma kiadho yake kwa sababu Bwana Kalonzo amesema mambo hii yote ya siasa ndogo ndogo imeisha. Watu wake wale wengine wako huku chini walisema nipelekwe discipline ya Wiper labda utamueleza hiyo sio nzuri. Na Wiper ikiyumbanya kumwikia kithimini cha kuthiungulula mavicho make na kumwosya matania itumi nene ni ile chambe kicha kwema kukwata mbau chama kicha Wiper ndini wosakwani munini wa kitise kithuki na kila kingi kitwikana ni kwema kweva maelo ma chama measekana ndaiva pempesa ndaiva sia chama kana nene ki campaign kitise kithuki utumani wake kwa chama cha Wiper wiyo umwe wakana meke ulameona tawailu nditona kusia chama cha Wiper kitiko ndume kwenda kwika nundu wetho wiola twakunie wonthe na twatwethesia umunene mupaka twika deputy wa Raila wetho wiosu wonthe ndukuonekana kwamba kuma chamani kitu tukathi kingi tukulitwe na kamba yuvo usunondu mundu tia ngai Mutongo TV Vilingi wa Mauvoo kuma va wote county ya Makueni ndi reportia Neta wa Caleb Chalo wa Mutunga.
Na tuikunikala livoti ingi kukonia uteti ni kanangu sanesi onesi umilile kati wa mujumbe wa mwingi akati Gideon Muliongi na munyanya wa mwingi odhuloni wa Sua Charles Nguna itina wa Muliongi kwa sia amwema enende kuma mwingi odhuloni wa Sua na alani atoima mwingi ya kati ni maviendo itekula sio na makayandi kidhiata kuni makula mwingi ya kati ni itambia ilanguna uleanile nayo aiweta kanano kuikidhiani wasi ya kisio chake ayasi akati wa ayumbe alama fakanite Muliongi nowe umuthina siali na musangi na ilivote Muna wa gwetha we baba guge na lelu go wanu wangeleka ni kwithitwe na ngusanisyo kati wa muyumbe wa mwingia uthiloni wa Sua Charles Nguna na muyumbe wa mwingia kati Gideon Muliongi yulu wa kuvindua kula kwa andu maisio ila sia mwingia uthiloni wa Sua siva kuvina mwingia kati ila bandu bonde omituke muyumbe Muliongi nunaiseka na enenzia mwema mwingia uthiloni wa Sua ni mwenda na ni maende kuvindua kula sio ede ni na wende ni pio na ni Muliongi ukwenda maeleta Muliongi mendwe Mungu ni kumia pio walika ba Mungu watiani maumie pio walika na ba kanginga ni maumie pio na ba kiadha ni maumie monza mogete mwingi sentro isune kurasi muyumbe Nguna ula wonekie ena uthatu muno ni waiseka na vai muyumbe ungi umuthina sekati wa ala mavakanite teka muyumbe wa mwingi akati was Mwingi West twina registered voters 55,000 Mwingi Central 65,000 na nilivakanire na constituency mbingi ve Masinga ve Kitui West Kitui Central Kitui East Mwingi North na Mwingi Central na baye mumbunge onge wenzinasia teka wa Mwingi Central sikuno kwazo baka musukile tawo ingi Nguna ni waiseka na andu makisio kyake ni makengethetwe mavindwe kula sio kwa kuwatha ila wetie tabasari cia nzeve na kunengwa silingi 500 kukua andu na makwevwa silingi 500 ange makwevwa makwava mbasari cia nzeve nikenda marinjise kura Mwingi Central Mheshimiwa Muliongi twendo monopio na ito kumaimwe lakini ba kwa kura tabadhali ekana na andu makwa ma Mwingi West Navy stations gwethila andu makengethiswe na makengethetwe maite kura Central ela wina uaminivu nuthukumite andu ma Mwingi Central ni makuka kunyuva second term Nguna ni waiseka na yu ni weyumbanite kusovea kisio kyake kumana na sieko ta ii kuka kukengethia andu matena knowledge kana civic education moze kura Mwingi Central ndikuona kindu kifea na ila tuikwata andu ingi maukire kwikanganya mithumbisu ta constituency yakwa nga protect territory ya Mwingi West. Ripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma Mwingi Nelina Musangi. Na tuitiana na Mauvoo ma uteti na ateti tukone Mauvoo meolika kana meo tuone Mauvoo meo kwenye kisomo vala maskulu ni maambeye kuvingwa kwa umundi kwa tamu wambe itina wa kuvingwa kwa chumwa kimwe kwa ya kauntini ya Maukweni mwandiki tu wa Mauvoo kale buchalo wa Mutunga ni utambukie maskulu ni kauta wevo skulu wa musingi wa unoa ulawe wote vala masomo masiokeye tatene Mwambe wa masukulu vanthino ya Kenya ni wambe ya kwi umuthi una valasia na cia sukulu cia musingi cia civi kama sukulu ni kwambe ya masomo mo tukitambuka sukulu ni wa mwalimu munene wa sukulu Philip Kema nunuelesia namba nini ya maniwa kwithevikie sukulu ni kioko cha umuthi nituvinguye sukulu nesa ciana ni ciukiite ne muno ngoma ba sukulu na mukise ni ciana na cia unwota mwambe wa ciana kuka na after 3 months tulikata mwakeli next year tulikata magaratu akinene ya kalenda ka sukulu na kala o yune kavindu ku mwalimu no ekithia kana maniwa mende na kusoyana na kalenda ka
na kala kana vendukie kumanwa no wauwe muisio wa corona walikava nthino ya Kenya. Kalenda ni kana vendukie lakini tuna adjust tali munondo tuyeno ndonge. We adjusted and we are actually prepared to start the first time ni kana tusome dinesa. Mwaka huu tukwenda kwika marvelous ni tukwenda kuproduce kana tusikaneka kwa pia katika dhangu kale yako kana mbemwe tunasiana around 5 zeomono and we are preparing them even with the other kids. Ndini wa sukulu wa the Makueni School of Makueni na ke mwalimu munene wa sukulu Dennis Owino nunuelesya undu mevangite na maundu ma kutasiana na ila sina ina ivinda enini ya uthiumo kumano na uvenduku wa kalenda ka sukulu. Now today we are opening for the regular boarders, that is 26th. Then tomorrow 27th the day scholars will be coming, and on Wednesday we shall be receiving the new admissions. Kuyana na kalenda kaane kana sukulu syavingwa umunthi kwa tamu wambe na ikavingwa ingi etuko yemwe ya mwei wa 10 na vala maniwa makavinga na kwikala musi o kwa chumwa kimwe. Mutongoi TV kumava wote kaunti ya Makueni Mauvoo ma Kisomo. Ndi ripoti ya Neta wa Caleb Chalo wa Motunga. Tuo Mauvoo ma Kisomo tuyuma ukamba na tuithike swani ni kana seneta wa kaunti ya Mombasa Mohamed Faki ni mwasi akana kwambata kwa mikalile ni kutumite asei aingi makosa ndevi sia masomo sia kutunga sia nasio skuluni. Otondo Angelina Muse kuelezea ni kana Faki ni wakule ya serikali ivingwendi na kuvetanga kafyu aiweta kuvingwa kwandhi takutumite ukwati wa Kenya wanangika. Ainena na andikima Mauvoo vamwe na ikundisi ya kutete haki sia mwene ndhiva kauntini ya Mombasa. Seneta wa kaunti ino Mohamed Faki ni wawetakana evinda taiviku ya serikali kuvingwa uchumi wandhi aiwetakana kuvingwa kwa uchumi takutumite andu aingi mevo asiai kukunika muno aiwetaka vindani kasi ana siusio ka sukulu tavena madhina ma kuungamia mavata ma sukulu takuiva fees. Lakini mambo yalivyo sasa ni kuwa hatuwezi kufikia haki hizi kwa sababu ya matatizo mbalimbali. Kwa mfano haki ya elimu, ikiwa mzazi hana pesa za vitabu, mtoto hawezi kupata elimu. Ikiwa mzazi hana pesa ya uniform, mtoto hawezi kupata elimu. Ikiwa mzazi hana pesa ya kumpa ya lunch, mtoto hawezi kupata elimu. Kwa sababu hawezi kusoma akiwa na njaa. Kwa hivyo tunasema uchumi kwa sasa ufunguliwe. Uneni wake wako atamba unimo uyumbe wa kiliokia uyumbe kia mvita Abdulswamad Sharif Nasir ula wawetakana mwene ndita wende na kuumia ni kumana na uchumi kuvingwa. Hakuna njia hivyo la vile, ni lazima uchumi uweze kufunguliwa. Tunazungumza kuhusiana na masala ya mabasi sasa hivi endeshi usiku. Mabasi yanaambiwa yakiwa tapeleka mchana lazima yawe na social distancing. Ilhali upande mwingine SGR na airlines zinaenda usiku na pia vile hazina social distancing ya aina yoyote. Kavindani kauna ke director munene wa kikundi kia kutete haki sia mwene ndhikia haki Afrika Hussein Khalid niwa wetakana serikali tayari tekulikilila katiku Islamu vya wa Kisomo kweki ya metala mbailu kweki idhia kana vayeka na koviki ya kulungwa kumana na madhina ala mekumbelete asiai aingi. Is way too much. So we are appealing to the government. The time has come. We are appealing to our leaders to push the government to ensure that they subsidize the education requirements by the Ministry of Education. Number one, we are appealing to our leaders who are here today to ask the government that no student should be chased away from school, whether in private or public school, because of not being able to raise school fees. Na sisi tutatoa mwito kwa viongozi wetu ambao wako hapa, masuala haya ya kiuchumi waondoe tofauti zao za kisiasa, wapeleke masuala haya kwa sababu ya faida ya mwananchi wa pwani. Kaka vindani kala siana siedhi wasiusoka skulu muthenyani wa umundi tamuambe wa mwaka ngilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nitawa Angelina Muse. Kuma kwa Angelina Muse na ende kwake Boni Mutesia valokuelesea kana maofisa utheu vamwe na uungami wa sivitali wa Kangundo level 4 ni malasimika kuvinga nyumba imwe ya kwika ithimi ya Care Labs ila iute wa sivitali wa Kangundo
kumanwa na kwithwa iteanisi meo kauta ya maundu ma witi o ndumwe na kwitha yetwaisya uwiti uvathukanu na miao na uyo vo ni kana amwe ma athukumi ma sivitali wa Kangundo level 4 nimethiwe maende na kuthukuma nthini wa labu isu. Witi nundu tanithasia awau na muno ila maitwa kwanza ila siailite mateko vinyewa nyumba sia kiwiti ovamwe na sivitali sia ene ila siva kuvina sivitali munene wa Kangundo no siende na eko ukunikili na kuikithia ila siute na miao na mitalatala kivathukanyo ni sia vingwa. Sisi kama hospitali hatutakuwa tunakaa chini tunaona wagonjwa wetu ambao wakikuja hapa wanafaa kupata huduma ya bure, wanatumiwa na lab private kufanya biashara na unapata wagonjwa wenyewe hawana hata hiyo pesa. So kama hospitali tumeamua kwamba tutakuwa tunafanya kazi yetu inavyotakikana, na pia tumeenda kwa lab kadhaa pia Ulopath na hizo zingine ili tuone kama wanafuata hizo protocols na pia zile za COVID-19 na pia tumeonelea kwa nopita muteti na ulani ofisa wa udhuna uimawa mwiva Kangundo sivitali mwese ya kiene ila mathokea kuyo munthi iyanite maundu amwe undula utona kuikia mathayo maene nthi muisioni. Umuthi nitwalilia labu imwe ya pa Kangundo sub county ila yipakuve na sivitali muno yi katika cooperative building ino yi opposite Kangundo hospital na yitawa care labs na ila twathipo na manager wa Kangundo level 4 hospital ni twethia siendo ithi ila kiita kana itevo ila ni muhimu sana kana isi apata muno katika lab. Kindu cha mbe ni twethia matena contract document kana matena kuandikana na company itona kumavivesia takataka wo ula withia wa wina utona kuete mo wau na kila kingi twethia gitepo ni twethia mate uvathukania takataka iwa ile uvathukanywa ula wina nthakame no lote na nthakame nundu ula wina nthakame witha utona kwatia mundu wau na ulote na nthakame na uteva wina kiko wa ile ikiwa pandu ba wewe kanundu tutona kwatia mundu wau ni kana kesa ithia ni wa manenji wa nesa uthewi undu wavata kukonanya uiti amwe ni matulite muya na kuvulanya kiko na uiti zamutwa maina ka box kana ka box ka kwikia sharps peto zamutu ta safety box tulatu iki ya baita tusingano tulatu atumika ta priki kana ta atona mundu tuyunya nthakame twikia katika safety box kwa twethia matena tuo katika their main lab na awukuma kundu na kundu mavika sivitali ni ikuitwa vena mwiso wa kukotani wawe mwiso wa ikuwa ya corona na miya ila yalanitwe na yoni tulitwe ya COVID protocols katika their sitting arrangement awa moka weza meikala mateutia space ila twasia ni maileutia space ya 1.5 to 2 meters kwa maiko observe ya COVID protocols ila ni very key kwa akitumike uni twa man devices twa mea mambe ku fulfill kana mea ni sema undu asu na ende mea ni sia mayo kama tutavie ni kana tulilie kana nimeuqualify kuenda na kuthukuma kwenana na manager wa sivitali wa Kangundo Kennedy Loveto yasekana vevata wako kumana na ama sivitali isi akiene na kunena nyaundu matona kukilanja uthukumi na kuelanja uiti kuimwene nthi na public health officer kwamba ni muhimu tuite mkutano na private practitioners wenye wana run the labs, the chemists, hizo pharmacies zote, tukae chini tujue shida iko wapi na pia tukae chini tusikizane jinsi ambavyo tunafaa kufanya kazi ili as much as wanafanya biashara na pia tusiweze kuumiza wale wagonjwa wetu hapa Kangundo. Anendeni withetwa iteta kukonanya wichi utemwelu ovalamu maithawe mbesa mbingi mathi sivitali ni sia kiene na ino nze imwe sia kwa ilanja uiti na kuikithia mwene nthi kana ni muyanie. Mutongo TV kuma sivitali ni wa Kangundo nitawa Boni Mutisia. Naindi Mutisia Boni ni wakutuma ndeni wo thiumo na ndendeto thiumo wambe endo soma utumani umwe kwa na Mauvoo nende na kusoma uno easia tavya muliongi ayekane tabia na yekala ta mutongoi musomu mwingi west ni anguna ni maiko muthengi kuma ngutani mwingi na inde twende na kunena kwesela ile itatu kenda imwe itano undavye mawoni makulo wa Mauvoo ma muthenyani wa umundi dukathi basa nenzio kethete
kutukana na kuvitania ndeto ni kindu cha kawaida anduni. Kila kitakomana duniani no siema na ethi wandu nimeokomana no nginya makalanie kwanzia emwe kanenge na nicho kitumi miao ya seovigwe. Saingi utonya itha uvitetie na saingi utena mabetio. Nutonya kuobwa nundu kulea kumanya nziasi ya kuitetea ona utema betio. Lilikana kuvetia utesi kuituma utovwa kotini. Nuseo ukekala wisi yela wambe ya kukila mubaka. Wewe nipige pizza haina sita. Utaona. Utusi yote. Tukomane kilungune cha usili kila wakatatu kwambe ya saa 12 na dakika 40 cia wio pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba miao na miamulo kwatewa. Wimi wa ng'ombe cia yeia thiri wa kilungu wasia wa mwimi inge no na kusiye mukeka wakina mukeka usio ukomea tumena ewa ukomea hata mundu kwete ya mutaalamu tukanena nesia maundu ma wimi na mutolito transplant sasa nata transplanting by sauteka provided with the ndoni vena pa out right in the field ni wet nondo tuta mina kulika mitwe wenda wabaluka pyo Utonda kwitha imonda flat muno ugethi onoka tema mbaro ya matambio 5 ndio itegemea nondo mbaro icio tona kuongamia kiugo nima ya kunyithia no yende na kwikathia muno ukambani uimi wa kitungu thini wa kilungu wasia wa mwimi kuna na kolevya no kitungu kibanda ana manya kuna ambia kwa kitungu ko wewe masindula simbesa ni mazira simbesa wasia wa mwimi. Vayenzia ngaliko sionde uvana wo utumika muthiani wa lelu kuona nyakana ngali sionde iyetekilityo kuvita Geukia kitu kiambia triki sana. Unajua sisi wa Kenya tunajulikana kwa mbio na timu yetu ya kuwakilisha Kenya katika mbio za Tokyo, Japan imeshawasili huko Japan. Sasa wakienda huko wanashinda gold, wanashinda silver, wanashinda bronze. Lakini usishtuke. Ukiwa hapa nyumbani bado wewe unaweza jishindia gold yako 1 million Kenya shillings ama silver yako 750,000 Kenya shillings ama bronze yako 500,000. Hiyo yote ni kwa hisani ya loto. Imagine ukicheza loto ukiwa hapa home, hautaki kukimbia ndio ushinde. Wewe cheza loto, alafu tutakuwa tunakutangaza mshindi wa either bronze ama silver ama gold. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Saa inya cia utuku ichialetie ndatika ilini na udhocha ingi thini wa Vilingi wa Mauvoo twende na Mauvoo. Ekali mache mutheke Kimangu na Kathome kauntini ya Masaku kwisila valave mutumia wo wandu wa Josephat Ngumbi ni makulia serikali ya kaunti kumatemea lelo ila ilikite isioni cia nduani maiweta kana yuma lelo asu methitwe mateo temwa kwa ivinda iyasa na malasimika kwisila malikoni ni kana kutwaisya maundumo. Daniela Mwongela na kiyo cha enendi asu. Ekali mache mutheke Kimangu Kathome o mwana kitimbalu kwisila valave mutumia wandu wa Josephat Ngumbi ni makulia serikali ya kaunti ya Masaku kumatemea malelo alama likite isioni cia ndwani maiweta kana malelo asu methitwe mate utemwa kwa ivinda ya saa na malasimika kwisila malikoni nusinyo muno nundu enendea ni mambiisye kwisa ovesia malelo ona kutwika Masaku ye atongoi nda twetwe nzezu no kwekata neko seubwe na ndia iso seubwe koko kube paje mutheke nzia nendo kupio
ona kundu kungi mua ward nesunde weta ba ketimbalo paupe liko yingi inene pyu pad ando mateo kila makaenda kwa na ni kindu kiwetetwe vinda ya samuno lakini pau ona ndwaye kwa mutumia weta wa mwaura pau pelikona nemo mese ubeasia kwa uko kube raia twende na kwese obisia neithie bandu ba nyao bandu pa tuketha na mutongo yula wanuvia ne waeta wa Ngunga Francis Ngunga MCA wa Mua ward ndekendo wikite nthini wa ward wonge ni makumukulia MCA wa Kisiuki Francis Ngunga kumatethesia ni kana malelu wa kusovwa nundu maende na kuonzia biasala na mikaleo yende na udhuka isioni nundu malelu amwe mayatemwa kuma ivinda ila MCA wa sakuiwe MCA nikiwa tukengie leo tutemea malelu na kutwa ililia nikiwa lelo twa ililia ondu twa wetete naki ni waelelo kile na kila twete kila nite naki tuimusakua tukita aiwe wetu ona tuimwizi tuiwe aeta wa Ngunga indi manai indi maendeleo mebalo twete yaku ona kutuika budget ya kaunti ino ya Masaku ninasomiwe na malelu mane wa kimanza kinene cha mbesa isio mbingi va kauntini ino ya Masaku no siende na kuika ila serikali nikana kumatemea malelu alamalikite isio sia ndwani nundu aingie maende na uthina muno nundu wa biasala sio na mavindala mundu wa na siathi sia mathiko siethe wa nimetha mena thina muno wa ukui anengi ibinda ya governor twaje ukito uthela kwa ndugo kila ukionde wikite kia kutulekeleli no tulilikene na kiutu ka kionania katika ukuni wa ikura tondu nituone tatongo imeenda ukengana mayazia ati nimakite maendeleo ku angima aje Masaku ni the place to be pa pena thina mwingi muno wa malelo enendea mena wikwachukana kiyochu nikiuvikia atongoi ala mamasakuye nimekuelesekana nikulikanwe kana nomo nekula lakini ela mwebitha ithio na tina future nicho gitumi ku insecurity nondu mundu akwasa mutu eikata kwou leaders maitu musise mume kuyolo ilobiti kwenu no bato no idite Masakuwa muke mutu serve nikenda next year election yavika withile tuisa kwa leader etweni nekio no Daniela Mwongela Utongwe TV kauntini ya Masaku. Aya tuyuma kauntini ya Masaku imwe kwa imwe tusiokethia kuya kiswani vala muvia wa kuokitana na mituo na urosani EACC ula wa koti na ofisi wa director wa kweka ukunikiliwa umama DCI ni mambeise umbano wa mithenya 5 kunena nisia undu morulumilia ngwatanio yo kithitoni cho cha kuokitana na umama na urosani Angelina Mose na ili vote yonde ukanye muvini wa umwa kwi athukumi ma serikali na alama kwithiwa mayunga makwite ivila kivathuka nyusa kwanini ukite kwa kutoesya kampeni ivinda yila yaelete itavikite uni kuyanana na muungami munene kana CEO wa Mauvoo wa kukitana na ulusani va Kenya EACC Twalib Mubarak ainene aikomanoni na Mauvoo wa koti kana judiciary na Mauvoo wa kuthuima kana kwika ukunikiliwa umama DCI niwaweta kana kwika au takuthi uvathukanu na mia ila yekitwe aiweta aingi mota mautumia mali ya mwene nthi kutoesya kampeni undu ula uthesya uchumi wa nthi. The Commission has noted an emerging trend where appointed state and public officers currently in active service have commenced political engagement to the 2022 general election. Some public officers are already engaged in heightened political campaigns and trying to do political alignment while they are serving as state officers, which is contrary to Section 23 of the Leadership and Integrity Act of 2012. Wengine wao watatavena waliwa athukumi ma serikali kuatia mitalatala ila yekitwe takwamba kutia wia na kutoesya kampeni ivinda ila yailete yavika. But already we have highlighted that the law is very clear. If the elections are to be held
I believe, if I'm not wrong, the law says that 6 months before the election date, public servants and state officers are supposed to officially resign. So on that issue, we will follow it up as EACC, and we will give a cautionary letter to those affected. Kavindani kauna ke director wa makuani maene Ndi Nurdin Haji niwa wetakana ulusanita wika adhi ite muno va Kenya undu ula wawetata overlookite maendeo kwa kilungu kinene va Kenya aiwetata vena wailu wa mevia ikivadhuka ni kudhuku manangwata niyo nikana kukitana na ulusani va Kenya. An increase in the cost of doing business and the loss of investors or investment opportunity were the impacts of corruption. This goes to show that corruption is not limited to one sector, and members of the private sector represented here will agree with me when I say that corruption poses an existential threat to private enterprise. Therefore, fostering strategic partnership which encompasses collaboration and cooperation between law enforcement agencies and private entities to enhance transparency and accountability within the private sector is vital to all of us. Alama eviketa iko manoni yene vamwa na justice wa koti munene Joki Ndung'u, mwene kivila wa EACC Eliud wa Bukala na makamisha na ma EACC, Judiciary na DCI. Ngilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nitawa Angelina Mosewe. Na tuilika livoti ningi iyo tanu ni kana mithenya mivuthu itina wa kisese cha Mutongo TV kumila livoti ya musi wanzo amo kuma kisioni cha Kitoni Kathiani kauntini ya Masaku yulu wa siana siake ile na ile inaeke mutiani wa KCP mwaka modelu na kukosa fees yumunini wa governor kauntini ya Masaku Engineer Francis Maleti ni wathoki ya musi usuna kunengane utethio wa fees kwa siana ile ila ni Dennis Mutesi Nzomo na mwitu inya Faith Mbadha Nzomo Daniela Mwangala novikie musieni usu na tumbanisia divoti e. Itina wasiana ile Dennis Mutesi Nzomo na Faith Mutesi na hala ni mavadha kuma musieni wa Nzomo Mutesi kuma kisioni cha kutata ngieni ukamba wa Kathiani kauntini ya Masaku kwithiwa maneka lile mutiani wa kirasi cha nyana na kukwata Max Masio yukwi umonde munini wa governor kauntini ya Masaku Engineer Francis Maleti ni watambuka kisioni ki musieni wa Nzomo nikena kutangia ndoto ya siana ithi ila inambisia usima kumana na ukwati munini wa musio wala ene musio maelesekana kuanzia sionthe mai matona usomethia Faith na Dennis wanakutika manasomie na maumo mutiani wa KCP na kwati 391 nilito skulu ni wa Machakos Boys umundu ni na muvia munena nundu mwakodethia ta ni deputy governor engineer Francis Maleti ni na muvia mwingi na ni ID na soma ngweka pitini tu kanyoto surgeon na nini ya kwa kununu wa stroke konde zoto na kunimbiria fees yako wa KCP na kwa 301 ngai ande na vita na kwa uni na muvia munena ko kotethewa ni deputy governor witu. Je ivinda ya utanu utekithimo musieni wa Mutesi na Josephine Nduku alama eleseka name na wia munne wa siana sio kwa makuende ya na masomo lakini yuve na wekwatio itina wa munini wa governor engineer Francis Maleti kutambuka kisioni ki na kuelesekana no kusomethia siana isu ngina kilasi cha form 4 ene wia na ene ngutunga muvia ndo wa deputy governor ndo kuka kwakwa Ningu boya ngai mundeze cia nisi someneza na cia someneza ngatunga muvea nundu ni na ciana ciakwa ila inekie mutiani kuma skulu ni wangi ni primary school ila inekie mutiani wa KCB na ngai aitethia na cia vita Dennis Mutesi na max 391 Faith Mbadha na kia na max 301 na ivinda ni ya kwika mutiani resort cia umani nethiwe ndena vinda na natu wa kuna kundi manda utethio kila vandu na ndia isa ukwata utethio unaumwa indi muthenani wa mundi ni ngutunga mvea nundu wa deputy governor witu kwigwa kiyo chakwa na kuka vandu ni va kumanda ciana ini kenda itethesi ni tunga ingi o mvea kwa deputy governor witu ni kenda ciana iyo vala ikathie tha ya umanite tina nacio na ndipo yanga ciana ici athi sukulu ithi somenesa na ikenda nacio cietethio andu angi kundwani
Wengi engineer Francis Malit ndane na chatheniki no nyokulyo kwa ndongo ila ingi kutethesia misila yende na kwikombelwa ni mathina taya nundu thi yonthe yende na kwikombelwa ni mathina kumana na ukuno wa ikua ya corona nucio ila twina kindu ukethia ni twatethesia na muno ngalikone ya masomo nundu twainua mundu umwe ki masomo akainua andu aingi pio ingi ukulyo ni onyo kwa serikali ya kati kuongelanga mbesa inandune cia county ni kana voneke mbesa cia utethesia ndoto cia ciana mbingi ila ciende na kunyamaya misiini nundu okosa school fees kana ndevi ya maskulu no ukulya no mbesa ila sikueto katika counties siongelwe nikenda wize kwithia ona governor nake no tona kumia kinandu chake akaibia ciana bursaries na pia bunge ni mongelwa mbesa weza kwethia namo ni matona kwibia ciana simbinga ngi bursaries nundu ba Kenya yuti na ndo ingi menocha na tikwenda kwo ni uchumi ni wewe kalileu taeka ni kuwa nesa kaeka uchumi nwende nesa withia mundu no kwithia ciana visi lakini ila kwethiwe kwenocha wa muthembosu andu isa kwithia tubesa tulo no manda amba kuya nundu lazima weleu na indi no tulatotia la wisa ithia ona uniform tuyani ya kuwa ciana thi school kwa unye nienda kwa cia besa ila sio katika counties ni siongelwa nikenda withio na magavana mena mbesa mbinge cia unenga ciana bursaries niguo twikia viti no kokila mulutu Daniela Mwongela Mutongoi TV kisioni cha Kutata kila kikauntini ya Masako. na indi tutalikete mathao ni kanani osio muno kwa kuona ciana taisu ketha unisi ukwata fees na kuthi skulu itina wa mwandiki wa Mauvoo ni mutesia kwika livoti isu na indi umundi Daniela Mwongela nake thiwa vikavo munini wa governor thiwa yathana kana no kusomeria ciana isu ni undu osio muno na ni muvya mwanya kwa munini wa governor atongwi angi eke otagu tulike mathauni ligi ya mathau ma muvila wa Mau kauntini ya Makueni no yende vala ilavu 10 ilikile kiwanzani na kuthimana Vinya Kennedy Molinge kuma Kibwezi nutumanise livoti iulu wa mathau asuma Makueni County League. ya Makueni County League iletha ukawa ni timu cia muvila wa Mau kuma ngaliko cionthe cia va kauntini ya Makueni na yaende ya timu 10 ala ni mathau 5 ilika kiwanzani kuthimana Vinya ithauni ye yemwe ya ithau ya toyo kiwanzani cha Kibwezi la kauntini ya Makueni bala ithau ya kuendesa na bala va kusiwa kilavu cha Dua FC kikima kilavu cha Kaloleni Shooters mbao mwe yawo mbao la vingo netikani ya miongo 3 na 6 kilavu cha Dua FC ni chooneka kikalila na kwitha kithuimbe nthini wa ithau yi etina wa ithau kima kilavu kikusovya kambi ngolini ya Kaloleni Shooters kalivu ithau ne yonthe india shambuli ma kilavu kini ma kivalo cheti na wakosa mbao ina cia wasi matitwe na golikipa eweka Fred Musembi coach wa Kaloleni Shooters inena nuwa wetatameyo menite kusinda ithau yi indi vaati ndanoneka yungamela kwo eto yomba no bailete omonde tikaluzi game omonde nondo the advantage kwa kilabu chakwa after win omonde ne tegweza kwethe atwalite the table of the county league katewa kikundikira tena chondeni wito lakini nondo akwethe no ila sieto wa blanda ndeni wa kiwanza nita coaches ina soma weakness yakwa na my team na ningo expect twasioka ni na timu akatweka lende tweke letter of field formation na palato apetisia to recover na next game tiwini. Referee wa ithau yeno lawa vuthisia ithau katikati wa Kibwezi United na Malembo FC ne leta athela etuna wanduthe kwa mbesi wa weta kana ta wendesi ya kilavu kimwe ni wana kaitulwa muti ithau ni ye kilavu chakwa netwasia focus nikanto ko bingwa 30 goal na ndo netwa concentrate na referee although referee ndio on our side na referee na game ya Kibwezi na Malembo alileta fita tithau kana chani pia nianganie mba offside kwa to lose focus from the referee no watu mathoki makwa ma lose focus nikenda twapingwa mbao isimu. Ishmael Wambue defender wa Dua FC no lavunga mbao mwe ethau ye ainena ni wase usindi uno manenga uthithi wa kuende ya kwikanesa etina wakwitha manaite mathau ele alama na thaukite muthia kindu chambe usindi uno tukwenda twithaukie team kana individual brilliance usindi no twikwenda nondo wasia uno twithete perform twithete na matokeo masio no mundi tasi kwasa hii turn around twenda usindi yo nikana at least tutenda kuanga wandu basio
second leg ya mbia. Coach wa FC Kennedy Wanyama ni watete refari wa ithao ye aiweta tawavu vithi ithao ye nesa valawe ananya kilavu cha Kaloleni na Nzowila sia emao sia nondo wasua. I think Kaloleni ni timu ndogo sana ukilinganisha na Dua. So hiyo ni kisingisio tu. Hakuna day yenye Kaloleni wanaweza funga Dua. Hata miujiza yanguke, hiyo ni uongo. Hizo ni sababu tu watoa, lakini marefari hawakuwa honest. Marefari wamekuwa poa. Mimi nimefurahia. Ndio kuna vile senda refari alikuwa anajaribu kuchikanganya, but malineman walikuwa poa. So hiyo ni sababu tu anatafuta juu ameshindwa, amelose game. Kavindani kauni waweta kitumi cha shambuli make kwa makovinga nondo maina mboso ya madhao endene maukwata utuika tuende. Ya, kuna shida hata ushindi wa leo ndio hizo point 3 tumepata, lakini upande wangu si chafurahia ushindi. Hiyo ndio shida kubwa tuko nayo. Pia tunajaribu kulea younger boys. Mafodi wangu bado ni vijana wadogo, wale at least wale experience player waliondoka. Lakini I think watacheza, wataperform vile wanavyo, tunaendelea kuwapatia match. Kila kukicha wanacheza, wataamka watacheza. Kungine kana Liberty FC maya naoma ituna kukima kilavu cha Mutongo FC mbao itotokwa vadhei Valai Mali FC yona siwa ya saa kwa kukonombao ile kwa kamwe ni kiongwani FC dhawe ladha ukiwa kiwanzani cha skulu wa musingi wa Emale. Dilivotia Mutongo imadhauni ninye Kennedy Mulinge. Musindi Savale itano wa madhao ma safari rally mu Kenya Carl Flash Tundo ni wasinda madhao ma mwaka uma safari rally ma di ya Tanzania Tundo na ula ukwetu mbao ni kampuni wa mikumu kanilia wa Safaricom na Mint Motorsport amasindi ya vinga ni Make Anene Karan Patel na Yasin Nasar ukuma ndi ya Uganda. Just done the first free practice. Car feels okay, feels good. There's so much grip. I think we're on the right tire, so it should be okay. We're waiting to start the 2 stages. I done one practice run, so yeah, now on to qualify. It was okay, just checking that the car was fine, familiarizing ourselves with the stage before we now do the qualifying runs. Okay. So, what are you looking forward to in regards to qualifying? Just hopefully get a good road position. Get a good road position, so we have a good road ahead of us. Hopefully start in the top 10 or something like that. But yeah, I don't know. I've never raced against some of these people before. I've never been on the stages, so I'm not putting too much pressure on exactly where I have to start. But yeah, just keep the car in one piece, keep learning. We've got stages in the afternoon. Na muthia tukunikile mausungio ma ligi ya BetKing Premier League Vand itu ya Kenya vala muthenyani wa iyo mathau kautamethi we mathau kwa na timu wa Zoya Sugar we manwambao ile kwa ile na kilavu cha FC Leopards kungi ni kana Bandari itandikie timu wa Posta Rangers mbao imo kwa vathei Sofapaka na ya kuthi wambao ile kwa imweni Kakamega Homeboys falani wazito ithiwe ya vikiana kwitha yetandika Mathare United mbao ile kwa imwe Kariobangi Sharks ya kuthi wambao itatu kwa Etumbe ni timu wa KCB Western Stima nayo yatandikwa mbao ile kwa vathei ni timu wa Vihiga United. Umundi timu wa Gor Mahia ni mwetha watandikwa mbao imwe kwa vathei ni timu wa Ulinzi Stars na ile Bidco United nayo yetha yatandika timu wa City Stars mbao ile kwa imwe. Na hiyo penalty iko kwamba penalty yeye hangeweza. Kwa penalty kwa kipindi kwamba Rupia angalia jinsi alivyokupisha nafasi manake lack of concentration and marking imetuadhiri game ya leo, lakini ni hivyo, tunashukuru kwa mchezo na tunashukuru kwa alama moja, lakini kwa kusema ukweli point 3 zilikuwa zetu hizi. Hapo lazima tunacheza nyumbani, so lazima tulitaka kwenda kupress ili tupate bao. So nimehimiza vijana wangu waendelee kuweka pressure kwa defense ya FC Leopards ili tuweze kupata matokeo. Ndio hayo tukapata matokeo. So mimi nashukuru kwa alama moja na inanipeleka mahali. No, you know, we had the control of the game during the first half. We scored very early. Even at the beginning of the second half, we had the control of the game. Fortunately, you know, in football sometimes there are some mistakes, so I don't want to blame, and I cannot blame Ocean because that things happen. But you know, these goals give them wings, and after a penalty. So I will not discuss anymore about all these things. So we concede the second goal, and after we try to come back. So at least we equalize. But you know, yes, it's not the result we were hoping. But at least after 2 losses in a row, we take 1 point.
Twimina kanisome motumani menyu vala Gideon Muinde kuma tumba kasinga machako siasene muvea munene kwa Mutongoi TV kwa kumila kio cha siana isu na siatetheka ongea sia Mutongoi TV Mutongoi eka ta osu eko maleti ni mwema mutwa ola mango slota the river tabia maleti eka ta Mutongoi ngaya mwathimene mutiso kuma Masako sub county ongea sia Kalonzo asante ungama na ivindi ya muongo niwe Mutongoi ula waile kivila kicha 2022 na mwekeku ninye sami nda kuma ya tamavoloni. Congratulations kwa munene usua health kuthi sivitali usua kangundo nondo ni kwethewe na mathina maingi muno ni Eliza wa Matumbi kuma Ngoloni na indi unge ya siani na tana muno kuona musi wanzomo na ila siana sia kathiyani ni matetheka Josephine Maundo kuma Amsa Nairobi na wamuthia ya sia kivutha eka kivutha ikatamutumia wona uyeya waipa yeke undo yikwenda ni wese makosa maku ogopa Mungu lipa madeni ya chama utimize maangano yako na waipa please na indi motumanine maingi na masama mbetikelia kusoma o asu ni muvyawe mwanya nondo wa kutambanya na itondeni wa Vilingi wa Mauvoo muthenyani wa umundi wethi wanakwa Erastus Kithukua Nzomo na Kesharo Ndinda niwe watutethesia kwanzia ya meko nditungia muvea aonde mavikiana kukwailelia Vilingi wa Mauvoo kuma kwakwa ni kuendea kiwio cha kwaila tiwanesa.